Abaturo mu district ya Kasese barukwinga n'1830 bagira ngo kibateganise munonga habo kugira ngo n'entasi yabeteganisibwe ahabwo butakoze sitaka ry'abahabwe kitongore cy'ebyenyamisho cya Uganda Wildlife Authority kubura kutahensharo. Tuli wano bulumi bungi tustrugglinze kulaba nti ettaka lyaffe litudizibwa. Ettaka lyetwogerako lya Kyabatukula Ibuga Kisanga and other land kubanga abantu bekasese twegasse ettaka lyonna eririko mutawaana twagala gavumenti etudire tudemu. Omwaka gw'2009 abatura aba bakatwara ekitongole kya Uganda Wildlife Authority omukoto bwe barikwenda ngo ebagaruzo mu itaka ryabo eryaba binjiremu omwaka gw'2021. Kuba tukimanyi bulungi President Museveni yerekereza ebintu byonna ebyali mu bulamu bwe nagenda mu nsiko otulwanirira abantu bawansi tufune eddembe naye eddembe lino litujidibwako. Omwaka ogwire kote enkoro mu Fort Portrait karagira nkashemerire kubaho kwigura emyatano y'itaka eri okwenda ngo aba Uganda Wildlife Authority bamanye itaka ry'abahiru kugarukira kandi n'abatura nabo bamanya hibaru kugarukira. Itaka eri nirishangwa ha cyaro cya Kyabatukura omugomborera ya Kicwamba omu district ya Kasese. Musa Dickson omwe abatura babinjirwa mu itaka nagira ngo ofisi y'omutonganizo wa gavumenti yanjire kimwe kuteka omukono ha kyandiko ekyo kwigura emyatano nko koti yaragire yagala okusayininga nawandikira RDC nagambe ne baluwa commissioner jamuwandikide nti awe security tageza nakiriza abantu abo kugenda kutaka kubanga ye nga atone jeno tanaba kukiriza. Kati twebuuza ye nga ye mweno mata yaffe yajjamu nga pleader wa government naye government yennyini gyali pleadingira negamba ffe tukiriza ye lwaki agaana ye ngaani. Now, kooti ereme kukeerereza abantu bano egusale ebawe obuyinza ereke nayo okukwatagana n'atone geno yegusale ekirungi ebya kooti bigenda nakoramu. Bano bali bantu bana abakonsentinga atone geno omuntu omu yegusale nti ono nono ekyabwe ekiwedde. Abana batege natwe zisha turakora pade abana betu bamwe bakahinduka emihiri nibo baraza no mu paka kuhiga abinyi bakabitirayo nanga baza kushenyene nku bamwe bakabakwata bakaza mu ngomo twabona ndezisha. Erizoba babaza ofisi zo mahababu wa government mu Fort Portrait kwenda ngo bakatungo kugaruka mu hanshonga yabo kunke cyabihisho cyahamutwe no kushanga abakuru batari mu ofisi. Twatuse ku ofisi ye ne dusanga nga yekwese tekuli muntu atuwadde baana babera mu ofisi bano bakiri na ba receptionist kati awo tuba tetulina nabo storage imbozi yetuza kunyumyako kuba tuli ku kintu kya ttaka lyaffe. Abo bwate nibenda nk'umukuru w'ihanga rya Uganda ubwo arabatayire district ya Kasese sabitera kwija ataho mu nshonga zabo. Amakoraga gashakwa Jonan Tusingwire.